I čast mi je moj danas ću pokazati kako da ubacite srpski prevod u GTA 5. Dakle, znači sve me prate. Sve programe koje budem koristio ću ostaviti u linku u opisu videa, znači imate ovaj zapravo prevod i imate ovaj program koji će nam trebati za to. Inače, ovo je sve lako izinstalirati, znači ovdje idete samo download i dobijete zapravo ovu ikonicu. Evo, tu sam svukao i instalirate ono kao i normalno. Onda što uradite s ovim, idete ekstra. I onda ćete dobiti ovaj fajl. Možete njega ovdje ga svučete i to bacite. Ne znam šta sam uzeo. Znači bacite ovo, jer nam to ne treba i treba nam ovo. Treba nam ova dva programa i naravno sama igrica nam treba. Znači uglavnom ovo vam treba i treba vam igrica. Okrenete ovo, sad idemo ovo, znači Grand Theft Auto. Sad, on će vama ovdje tražiti da napišete lokaciju gdje ste instalirali GTA 5. Ono, to je lako, mislim stvarno to je lako za naći, tako da kad to nađete i to je to. Sad, dobit ćete ovu full datoteku, onda uđete, idete update, idete ADRPF, onda idete x64, idete data, onda idete link, idete edit mode, pošto će ovdje vama tražiti neke aplikacije još da instalirate, to je samo lako, vi samo idete install, to je to. Kad ste to uradili, idete to i bukvalno samo nađete, evo, znači samo uzmete taj program i svučete ovdje i to je to. I onda sve lijepo zatvorite, ovo isto možete da vratite, lijepo zatvorite. Ja ću da vratim kako meni stoji. I sad ćemo da pokrenemo igricu, da mislim ovo je stvarno jest istina. Tako da pokrećemo igricu. Sad možda će malo da baguje, zato što inače ovo mode pokreće kada ne snimam, on pokreće u fullu. Sada će vjerovatno nešto da baguje. Inače, meni bez snimanja učita se u ekran, međutim pošto snimam da ne bi baš opteretio kompjuter, inače mogu i full screenu da snimam, ali ovako, evo vidite, znači lijepo piše ne isključuj sistem dok je prikazan ova ikonica. Sve vam lijepo piše, bukvalno. Sad nije, evo čitam vam i priču. Sad nije najbolje prevedeno, ali uglavnom može da se razume to nešto. Tako da evo sad ćemo to da pokrenemo. Eto, znači sve ono lijepo piše, vidi se, razume se. Znači sve se lijepo vidi i u pričama isto, sad nisam siguran, ali eto. I bukvalno, evo, to vam je to. Sad, pošto da bi vi možda malo bolje vidjeli, čekaj. Eto vidite, znači lijepo vam piše, možda će mi nešto bagovati, ali ne veze, znači sve lijepo piše ono na srpskom, evo vidite, znači sve vam piše. Tako da, ako vam se svidio video, obavezno bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. To je nešto kao da vam treba pomoć, tako da veliki pozdrav, čao!